ngoNkulunkulu owafinyelela empilweni yami nami ngangikade ngifile bazalwane ngiyiphelela ngendlela engithanda ngayo ngenza ukuthandwa yimi lokho okufunwa inyama yami okuyiyona into engiyenzayo ngingenayo lento le yokuqonda ukuthi umzimba ungowenkosi lenkosi ngeyomzimba bazalwane uJesu uyafika empilweni yami bazalwane ufika ngiziphilela ukuthandwa yimi nginalento leyo ukuthi njengoba sengisindisiwe angiziyekile izono kodwa nje ihlazo lami lisusiwe lokuthi sengiyaziwa manje emphakathini ukuthi usesindisiwe lo kodwa inkambo bazalwane ayisho kanjalo ngoba bazalwane khona ivesi elithi kuyafika izinsuku lapho intombi ziyakubamba insizwe eyodwa zithi sizodla ukudla kwethu sigqoke impahla zethu kuphela nje masibizwe ngegama lakho kususa ihlazo lethu nami nganginjalo bazalwane bengigqoka ukuthandwa yimi ngidle ukuthandwa yimi kodwa uJesu bazalwane wafika ngelinye ilanga efinyelela empilweni yomuntu odelelekile onamagama abizwa ngawe emphakathini ngenxa yamanyala awenzayo bazalwane ngiyisitabane bazalwane kwakuyiyona nto nami engicabanga ukuthi ngizalwe ngiyiyona futhi ayikho into ezongishintsha noma sengisindisiwe ngana lento leyo ukuthi noma ngasindiswa noma ngafundwa amavesi amangaki ngeke ize ngishintshe ngoba ngikholelwe ekutheni mhlawumbe ivesi ikhuluma ngomuntu ozinzisayo mina ngizenze singazalwa nginjalo kodwa bazalwane uNkulunkulu umusa wakhe nami wafika empilweni yami wanganela wayikhulumela yena nami wathi ngiyeza ngizokulanda angithi ngithanda abantu abanobulili ofana nobakho kwaba yilapho bazalwane ingqondo yami yaqala yaguquka ngayibona ukuthi kanti ngimubi kanjani bazalwane kodwa ekuyiboneni kwami ububi bami bazalwane angizange ngibe nakho ukumesaba uNkulunkulu ngoba bengiba right uma ngisesemakhaya la engihlala khona uma ngibuyela eThekwini ngihamba ngekubangani abaphila lempilo bese ngibuyela khona emuva kodwa ngelinye ilanga bazalwane uJesu wafinyelela empilweni yami kukhona nje into engicindezelayo namaphimbo ayiphimbo elikhuluma nami nginalento lokuthi Jesu ngisize okungcono ngicela ungibekezelele mhlambe kuze kube unyaka ozayo ngizoba right kahle ngonyaka ozayo kodwa kube khona into ethi wazi ngani ukuthi uzoshaya unyaka ozayo usaphila ucabanga ukuthi ukuphila kwakho uyiphathele wena bazalwane kube kuningi okuhlangana ngiphuphe kwenzeka irapture ngiyasala abantu bayangibuza ngisale kanjani kade ngaziwa ngegama lokuthi ngisindisiwe ngiyambonga uJesu bazalwane ukuthi mase kufikile empilweni yomuntu ufike abe umlilo odlayo ufike udle konke bazalwane konke lokho okade kukuhlupha okade ukwenza isono insila
yesono noma konke okuyizinkanuko ozenza uma umvumela uJesu ngeqiniso ukuthi akusize uyangenelela akusize ngempela zonke ngoba uthi uyathanda yini ukusinda kwezinye izikhathi kubiza ukuthi uJesu umvulele ngempela inhliziyo umdedele ukuthi kube uyena okusizayo ungacabanga ukuthi uzokwazi ukwenza ngamandla ngiyambonga uJesu ukuthi mhlazane ngimvumela ngempela ukuthi Jesu ngisize ngempela ngoba ngiyadinga usizo lwakho wayisiza ngempela impela ngiyacela nje ukuhlala uJesu ngasuki kuye ngoba uma ngasuka kuye bazalwane ngingafa nokufa ngiyamcela uJesu angisize angiqhubise njalo engihambisa nje enyathelweni zakhe bazalwane ngihambe emngcweleni bazalwane ngoba bazalwane ngiyafisa ngami ukuhlutha ngelinye ilanga egameni likaJesu.